आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी न पाउ पजरी अहनबदा मरुइबा पाउ केंद्र की हकसेल मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हाइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न लुचिंगबा केंद्रदा हुजिक पालिबा सरकार असिना अवांग नुपुक लमदमबु चाखुदहनबा अखनबा मिटेंग थमली शिक्षा मंत्री एस राजेन हाइरी विज्ञान समाजदा अनौबा मंगाल अमा पीरी राज्य सभा की एमपी निथौ लैसेंब छना जाउबना हाइरी मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की येनबा वाखल मानदबा लैरिबा असि अथुबा मतमदा लोइसिलगनी मणिपुरदा कोविड-19 नाबगी चांग सिंथानिंगाई ओइना हंथरक्तुना हौखिबा पुंग 24 दा मियोय अनि खक्तमक पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि अमसुंग प्रधानमंत्री न हाइरी मरोमदम लेप्सबा ngamba लेबाक अमा ओहेनबगी दमक संगसिलिबा खोंजंगना मियामदा अपुनबगी लिंगजेल अमा सागतपा ngamhale लेबाक असिना मालेमगी लाइसेट ओइरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमत ओइना लांथेंगनरी लमदमसे की मियामना सकंगनारबा मियोय कयानसु लानफम असिदा माइ पाकनबगी दमक आकाशवाणी इम्फाल की इपाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिमकना अराइबा थोंग अहुम फेस मास्क उप्पा अमगा अमगा फुट तरुक लामनना लेनबा माइमिट अमदी खुदसा टोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी आकाशवाणी इम्फाल की सैसकपी खेत्रीमयुम बिसेसोरीना कोविड-19 दगी ngakthoknaba मियामदा अपील तौरतुना हाई मयामबु खेत्रीमयुम बिसेसोरीना खुरुमजरी कोविड-19 लाइचत असिदगी ngakthoknaba ख्वाइदगी फरबा पाम्बैदी सेक्सिनबा हाइबसिना ओइरी सरकार न लाइचत असि थिंगनबा होटनरिबा असिगी मथक्ता अखोइ पुमनमगना सुभाब तामिनदुना लाइचत असिदगी ngakthoknanaba तंगाई फदबा नियम अहुमखक ngakना सतमिनसी अखोइ खुदिमकना युमदगी मपान हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदना उपसी सापो नत्रगा हेनवा सिजिनदुना खुदसा सेंगना हामदोक्सी अमसुंग मी अमगा की मरक्ता फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन वाहाइबसिना इसा अखोइगी नुंगसिरबा इमुंग मनुंग अमदि मियामबु लाइचत असिदगी कनबा ngamgadoribani mayambu amuka hanna खुरुमजरी हौजिक मपुंगोइबा पाउ केंद्र की हकसेल अमसुंग याइफयुंबाल मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हाइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न लुचिंगबा केंद्रदा हौजिक पालिबा सरकार असिना अवांग नुपुक लमदमबु चाखुदहनबा अखनबा मिटेंग थमली इम्फाल दंगसी अयुक थौरम अमदा वांगांगबदा डॉक्टर हर्षवर्धन हाई एनडीए सरकार न लेबाक असगी ख्वाइदगी मनुंग हुंजिनबा मफम फावबा चाखुदहनबा होनरी केंद्र की एनडीए सरकार हेक लाकबदगी अवांग नुपुकी राज्य पुमनमक तोंगान तोंगानबा लमसिंगदा चाखुलकली केंद्र की हकसेल की थौरांग आयुष्मान भारत असि मालेमगी ओइना अना लायेंगी ख्वाइदगी चावबा थौरांगनी हाइरदुना मंत्री न हाई थौरांग असिना मी कोटी हुमपुरोम कोनसिनाबा पांदम थमली अमसुंग लेबाकी मफम पुमनमकता लैबा थौरांग असिगी कानबा फंगदबा मियोय खुदिमकता अना लायेंगी खुदोंचाबा लेमना पीरी मसिगी मथक्ता लेबाक सिनबा थुंगबदा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लिसिंग यांखैरोम हांगनबा केंद्रना होनरिबा असिना हकसेल की लमदा हेना खुमांग चावसिलहलगनी भारत की हौजिक ओइरिबा कोविड-19 की फिबम की मतंगदा डॉक्टर हर्षवर्धन हाई मालेम की ओइना येंगबदा नाबा फरकपगी सांग भारतना ख्वाइदगी वांगली सिबगी सांगना ख्वाइदगी नेमली लेबाक असिदा जाथारिबा हिदाक कापथोकपगी खोंजंग असिजो मालेम की ओइना ख्वाइदगी चावबनी लाइचत असि लाक्सिनबा होटनबदा हेल्थ केयर वर्कर अमसुंग मखोइगी इमुंग मनुंगना लेपतना मतेंग पांगलिबा असिगी दमकतसु महाकना थागतखि Our Prime Minister has a very, very vibrant, I would say, beating heart for the Northeast people and for the development of Northeast. Good thing is that Prime Minister is himself monitoring all these developmental activities, and therefore in every sector there is a great amount of change. It's not only happening inside rims only, but it is happening all across all sectors in all the northeastern states. So this is another boon under Prime Minister Modi for the healthcare sector of this country. Prime Minister Modi has a huge level of commitment for the health sector. He is hugely committed for the poorest of the poor, for the farmers and the laborers, and also gets reflected in the actions also. साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमसुंग आर्ट साइंसेस की थबक पुरीबा हकसेल मंत्रीना रिम्स इम्फाल की एमआरआई ब्लॉक दा अनौबा टेस्ला एमआरआई मशीन अहुम हांगदोखी
PG Ladies Hostel Neurosurgery gi anauba ICU amasung College of Nursing gi anauba block amasu sangaki. Mantri na National Science Day thoramda saruk yaraduna kangatlaba scientist singda manayin thoki. Shiksha Mantri Sorokhaibam Rajena Hairi Bigyan Samajda Anauba Mangal ama pidi Imphal gi konung mamangda leiba Manipur State Film Development Society gi auditorium da ngasi pangthokpa Rajya Thaki National Science Day lisingani kunmathoi thoramda wangangbada Mantri na hai National Science Day pangthokpagi nungi wakhalondi mioiba samajda mangal ama piriba baigyanik singbu pungning thogatpani amasung makhoi gi hotna jamanbu ikai khumnabani Bigyan mioibada khudongthiba kayadagi amadi tamthiraba leina kayadagi ngakthoknaba hotnaduna lakli haidaduna Mantri na hai Science Samsung Technology chakhotpana mioibana hingbada laithokhalli ngasigi pak chauraba malem asi bigyan khaktana apikpa sahar amagum uhanba ngambani Sri Rajena hai mioibagi tungi maraibak haujaki mirolna lepkadabani maramaduna mahiroi singna kanadabada matam manghanbagi mahutta bigyan gi lamda ningthina thijinba amasung thawa yauksinba tangai fade mahiroi singna achetpa phidep amaga loinana lam asida changsilabatada makhoigi punsi mai pakpa ngamgani ngasigi thoramtuda science quiz competition amasu pangthoki thorumatu rajagi education s ki science unit amasung sarva shiksha abhiyan puna sinbani National Science Day gi thoram ngasi SK Women College Nambol da su pangthoki thoram tuda akhang ahi singna wangaki Ais Dingo MLA na ngasi khurkul da maipi thingel gi mathakta saba RCC thong ama sangakre thong sangapagi thoram aduda Sri Dingo na khurkul nupi singi self help group na saba khurkul muga gi furit amasu launch tauki Thoram to the MLA na hai nat ki sanabiga sagona dun laglaba khurkul muga asi raija asi khakta da natana Manipur gi wangmada su miyam na pamnaba phi makhal ama ohenaba makhata na hotnaminaba tangai fade Pradhan Mantri Narendra Modi gi maromdom lepsaba Bharat ama ohenaba pandam phangnaba hotnabada iramdamdab sajaba polam sing miyam na sijinaba amadi hena magul leiba mawongda puthokpa ngamnaba raija sarkar na kana honari masida miyam na mateng pangbinaba Sri Dingo na apil tawri Moriata ngarang numidang bom langsinduna pokai halambagi thodok adubu yaning taba phungdoktuna ngasi di krukul di kunai resort amasung State Bank of India gi building mamangda miyamna wakat mifam chathakre wakat mifam aduda mafam aduda khundariba tongan ba karbup sigi mioi kayana saruk yaduna asigumba thawong sing matungda amuk hana thoganda ba apil sing tawnaki tabiriba pawasi akasbani Imphal dagini Rajya Sabha ki MP Ningthau Leisemba Sana Jawgana hairi Manipur University of Culture gi yetnaba wakhal manata ba leiriba asi athuba matamda loisilagani Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy na sinduna tha asigi kunma thoidagi satharakpa Manipuri Solo Dance Festival Oksari yeningtha ngasi loisinbagi thauram ko mari leinana pawmisingda wangangbada Leisemba Sana Jawgana hai art amasung culture gi lamda zat bizati gi khenaba leite Raija sida leiriba mipum khudima kala sanskriti gi lamda haithoi chingthoi raba ngaktani amana amagi kala bo ikai khumna baga loinana masibu ngak sen bahaibasi aikhoi pumnamaki daitani अखोई मणिपुर से आर्ट एंड कल्चर की लमदा यामना टैलेंट ओय हाइबसे ngasi यामना मदुगी मेक सिंग खुदम अमनि मरमदे हारिबा इचानी सी तोंगान तोंगान बा फुरुमनि अदुबो मखोइदा लोटसन बा यादा बदुगुंबा इसोरना पीबा अदुगो मगुन दो ngasi फोंगदोकदोरि अन हाजे निमिसि कला हाइबा पोटसिददि जाति गी धर्म गी नखेनबसि लैतना मसिना ताई अखोई मणिपुर लैबा अखोई खुदिमकसे अमगी आर्ट फॉर्म सिंग अमना अदुम हेता तोबगंबा जाति फुरु मयाम मा अखोई लैमिनबसे अखोई अमना अमबु योखतमिनबा अमना अमगी कला अमना अमगी लैबा संस्कृति मसे मुटखिदना ममागिदम योखतप मतमदा अखोई म्याम पुन्ना होनमिनसि Paugi mifam adura saruk yakiba Dance Academy ki Director P. Bila Singh na hai Solo Festival asi pangthokpagi maruiba pandamdi hawgalagliba artist singbu puthokduna makhoi ki haitoi singthoiba adu usanabani festival asi ki hiramna ikoi amatani haibasini अहान बोइन सिंजबा अखोगी मणिपुरी सोलो डांस फेस्टिवल नि मसिदा अखोइना हाना ममांगदा प्लेटफॉर्म कयादा जगोई साजगिद्रिबा इंखलकपा आर्टिस्ट सिंग बो अखोइना पुंगनिंग थौगतबो ओइना मखोइबु सपोर्ट तौबोइना मखोइगी उठफम पीबा अदुगुंबा अखोइ सोलो फेस्टिवल अमनि लैरिबा अखोइ मणिपुरदा खुंदारिबा कम्युनिटी पुनमक सिंग असे अखोइ अमतनी नुंसी चानना खनदना सैनदना लैमिननबगी थीमदा सिंजबा फेस्टिवल नि
Manipur COVID-19 नाबगी सांग सिंथानिंगाई ओइना हंतरक्तुना हौकिबा पुंग कुनमरिदा मियोय अनिखक्तमक पॉजिटिव ओइबा थेंगनकी COVID-19 कमन कंट्रोल रूमना ngasi numidang wairam thokiba cherol amada hai positive oiraba miyoy ani adu Imphal East amasung Imphal West jila dagi ni hairiba matam asida laina asina naba miyoy amata sikibagi paw leite haukiba pung kunmari da miyoy 16 laina asina nabadagi phagalakduna naba phagalakpa apunba masing lising kunipan chanipan humputaret yaure apunba case na lising kunmapan chani humputara humdoi ni haujik active case kuntra humdoi leidi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगरांग हौदोखिबा इंडिया टॉय फेयर माइपाकना चथरी ngasi nini sanba numitasu leibak asigi sanapot chaba khuit haiba lising kayana puthokpa tongan ba sanapot ching utli India Toy Fair asi mathang thagi ani fawba chathagani mela asi website the indiatoyfair.in da yengba yagani sanapot ki mela asida manipur dagi su sanapot chaba myoy kaya saruk yari mela asida saruk yari bi myoy amana hai ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡ ꯊꯧꯖꯝ ꯑꯩ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯕꯨꯜ ꯂꯝꯖꯥꯎ ꯁꯒ꯭ꯔꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯗ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯑꯦꯟ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯊꯥꯡꯒꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯖꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯙꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯡ ꯌꯩꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯅꯤ Cervical cancer mapung phana muthanaba khongtang haiba hiramda nomagi oiba screening camp ama None jila gi khopumda leiba health and wellness center da ngasi pangthokre Jenims ki gaini oncology unit na sinduna ngasi pangthokiba thorum atuda Jenims ki gaini gi doctor Nipana saruk yakhi Tamenglong jila da paikhatliba tongan ba project sing maru oina highway semgatpa amadi water reservoir na singba sabana singba da thabak suriba sinmi singda kanagumba singna ki han khanghanbagi thabak chathare haibagi chapchaba pau phangle असिगुम्बदा चेनबा मियोसिंग थेंगनरबदी मखोइगी मथक्ता आइनगी ओइबा अकनबा थबक लौखटलगनी हाइना तमिलनाडु जिलागी डेपुटी कमिश्नर गी जेरोल अमना हाइरी पाइखलिबा तोंगान प्रोजेक्टसिंग असि मियामगी लन्नी मरमदुना मसिदा थबक सुरिबा सिंगदा मियामना मतेंग पांगबिनबा डेपुटी कमिश्नर ना अपील तौरी 33/11 kV Lengdum substation da technical ki oiba khudong sadaba khara leibadagi 11 kV urup amasung sandrok feeder na konba mafam singda lagliba numit nini asi mai mutkani haina kongba substation MSPDCL ki manager ki cherol amana hairi CPI Karang branch ki ahanba conference ngasi Karang Ima Panthobi community hall da pangthokre mifam aduda dolasigi lusingba kaya saruk yakhi Akasmani Imphal dagi pau tabidi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइडी मरोमदम लेप्सब ngamba lebak ama ohinabagi damak changsiliba आत्मनिर्भर भारत कैंपेन सेलथुंगी शक्ति ama sagatpada natana miyamda apunbagi lingjel ama sagatuna nagari khudingmakta sauthokchaba phangali आकाशवाणी की थोंगदा ngasi sandokhiba mahaki 63 suba man ki baat thauramda प्रधानमंत्री ने हाई इरोमदम लेप्सबा honabagi mantra asi ngasi di lebak asigi arapa kasin kuya yongna sandokpa ngamle कोलकाता तगी रंजन कौबा मियोय अमना इरोमदम लेप्सा बाहाइबसिगी वाहन तो करिनो हाइना हंगलक पौहांग अमगी पौखुमदा प्रधानमंत्री नहाय अहानबदा इखोइगी इरेबा की दमक साउथोकचबा पोक बाहाइबसिना इरोमदम लेप्सा बाहाइबसिगी माइकैदा संगसिन बाहौरबनी आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है प्रत्येक देशवासी जुड़ता है तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजियां खाते देखते हैं जब भारत में बने टैंक भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं जब समृद्ध देशों में हम मेट्रो ट्रेन के मेड इन इंडिया कोचेज देखते हैं जब दर्जनों देशों तक मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को पहुंचते ही देखते हैं तो हमारा माथा और ऊंचा हो जाता है हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तभी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba face mask uppa phuttaruk lapnana leiba khutcha amadi maimi taru tanana thamba haiba achamba thawong ahum asi ngakna chatpinaba amuk hana ningsingjari aroibada maroiba pau amuk hana केंद्र की हकसेल मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हाइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न लुचिंगबा केंद्र ता हौजिक पालिबा सरकार असिना अवांग नोपक लमदमबु साखोथनबा अखनबा मिटेंग थपली शिक्षा मंत्री एस राजेन हाइरी विज्ञान समाज दा अनौबा मंगाल अमा पीरी राज्य सभा की एमपी निंगथौ लेसेंबा सना जावबन हाइरी
Manipur University of Culture gi yetnaba wakal manataba leiriba asi athuba matamda loisilagani. Manipurda COVID-19 na nabagi sang singthaningai oina hantaraktuna haukiba pung kunmarida mioi ani khaktamak positive oiba thengnaki. Amasung Pradhan Mantri na hairi maromdom lepsaba ngamba lebak ama ohinnabagi damak sangchiliba khongjangna miyamda apunbagi lingjel ama sagatpa ngamale. Paulo Jare.